sopite ho Neko pa sopite ho tunia kai nei pun a hinzel ding chahile Thadou-Kuki traditional things na tuni video di ahile Thadou-Kuki te Thadou-Kuki tre inam chuan dan na ipu ipa teo chuan na goloi thil ho jil na hi di hi kai nei pun goloi lai thil ho anjil de hi point thum hamna them khat a hinjil de hi Nghe Thadou-Kuki traditional Nampon ho point group te bang hin seo he ozem Thadou-Kuki nampo ho khat ni Pasal Saipikhup pon de ni Numei Saipikhup thum kat khamtang pon li pondum nga Thangnang pon Khabe hin say it no repeat again nga I will ken khabe kan say it number 1 na hi Nampon ho Pasal Saipikhup pon Numei Saipikhup pon khamtang pon pondum Thangnang pon Ponmangvom hin say it no khabe khabe hin say phukin no ya zem Pasal Saipikhup pon Numei Saipikhup pon khamta pon pondum Thangnang pon Ponmangvom ai le Mut-Ging Tum-Ging ho na Thadou-Kuki Mut-Ging Tum-Ging ho musical instrument thum ta bang hin seyo Mut-Ging Tum-Ging te ni yung khang te Tum-Ging ho thum ta bang hin seyo he zem Khadang tu ni Khong thum Theile ale Loubol na thil ho agriculture tools hin seyo thum ho ta bang na he no khat nge Champong ni Heicha thum Tucha ade manchah ho weapons of war thum ta bang hin seyo khat ni Thal ni Chemjam thum Tengcha Tengcha okay oh me applying so get the bang hin seyo khat Longkai ni Bengkong thum Namtai li Sudu nga Chouki saget nga na chu nga Chouki nga saget group la group Godal saget sagi na get ko sa ikaw dito sagi Pucha nga ge Paipeh ade I'll lagi ge Paipeh ade tu ni la ka video chanchi tante geri na ka ta te ni hong khang gam ta he
Okay. Kau kipa we, kau video e bet pe jauh set dengan kipa tu kan saya be.